Subota. Jesmo li zanemarili da je ženski bes moćna sila koji je u medijima predstavljen kao nešto što je izuzetno opasno i kao nešto što unosi nemir u društvo? Kad je nešto banalno, prosto i primitivno, to ne može da bude, ne može da ostavi efekat, može da ostavi efekat razočarenja. Možemo konstantno da vidimo različite komentare na račun izgleda žena, njihovog ponašanja. Zašto se bilo ko pita o tome i zašto mediji misle da tu igraju neku ulogu je zaista misterija. Kada govorimo o ženskoj solidarnosti, jedno je naš princip, ono kako se mi osjećamo i šta mislimo po pitanju toga, a totalno je druga stvar šta činimo. Pa to kao ona glavna etiketa koja se dodeljuje feminiskinjama, to su tamo neke besne žene. A pritom kada izgovorimo besan muškarac, to nam je već normalnije. Jedini način da se društvo promeni je da se daju pozitivni primeri, da se radi na edukaciji i da se radi od malih nogu na edukaciji. Šta ćemo mi prikazivati naciji? Kakav će jezik biti voditelja dnevnika? Kakvi će gosti dolaziti na nacionalne televizije? Jer mi biramo goste, mi smo odgovori, a ne gosti koji dolaze sa poremećenim sistemom vrednosti. Dokument. Subota, 17:30, prvi program RTV-a.